just kinda did. I was being sarcastic and asked for a kiss. You've been on my mind. Utakmice svih selekcija Srbije i Hrvatske uvek imaju specifičan značaj. Nama je to u stvari jedna sportska priča sa sportskim prijateljima van terena, ali u tih 90 minuta smo mi rivali i nadam se da će pobediti fair play, neka pobedi bolji, nadam se da će to biti naš tim, jer nama ova pobeda znači za nastavak, za opstanak u borbi za baraž, a Hrvatskoj naravno jedna šansa da se još više afirmišu i da osvoje bodove protiv rivala kao što je Srbija. Pripremamo se u jako dobrim uslovima kao što vidite, cijela reprezentacija je na okupu, u najjačem sastavu smo. Očekujemo jednu dobru partiju da pružimo protiv selekcije Hrvatske. Igrali smo već nekoliko utakmica, u posljednjoj utakmici kod kuće osvojili smo 3 boda, što očekujemo, naravno veliki smo optimisti pred ovaj naredni susret u Vrbovecu. Pripreme su koncipirane tako da radimo u FIFA-inom terminu 4 dana i zahvaljujući ovim terenima i idealnim uslovima sportskog centra imamo sve mogućnosti da se što bolje pripremimo za utakmice koje nas očekuju. Reprezentacija Hrvatske, ja mislim da gaji neki sličan stil igre kao i mi. Ne verujem da je njihova fizička spremnost nešto na većem nivou nego naša. Mi ćemo se truditi da našom igrom i stilom igre koji gajimo do sada, to je pas, igra, posed lopte, da damo sve od sebe i da iz toga proiziđe dobar rezultat. Poznajemo njihovu ekipu, mislimo da će biti jako dobra utakmica i nadamo se naravno pobedi iz sva 3 boda. Bilo koja od naših igračica ako dođe u priliku može da reši utakmicu. Radimo na taktici dosta i trebali budemo spremni za početak utakmice u subotu. Ali atmosfera je stvarno sjajna, devojke su super. Puni smo optimizma i jedva čekamo da krene utakmica.